Tala o Tala Fou mai Ausetalia. O se awhaola o whamawina I ngā teifale o Ausetalia I se sifo po Western Australia, mori po tio le a whaatupula ia na malosi le so. O le whao o whaingoina Herman, na amata mai I se vaenga vai o winga o le tau, lata le moto Cocos Giling, pe ama le afe varu se lau kilomita mai le taulanga o Exmouth I Western Australia. E mai le ai tau o le a whaasoro na tupu le malosi o le wha, ma le anga I atu I saute I sa sae, whaatupula ia pele malosi reisi se fulurua I le rua se fulu whai tu la. O ripa tia foi u fuafua e whai titia le malosi o na matangi I le asfareile anga I atu le astoa na I le vasa nei lava, ma whaasoro solo e se atuai I le vasa intia. Wa lapata mai le pulenu o Western Sydney, wa tumu lo lato whaitu, alo whita ua inaire o atu I le ono sa lauri masuru wafe, o tangata wa fuafua taunu mai I Ausetalia au mawai, I te tonu reisi rua tausanga. E mai le pulenu o Fairfield Frank Carboni, o lato e masani na wana fia, e wha au whare atu nisi tangata fau e fia anga I atu lo lato whaitu, pe tai la, wa leo toe lava fale, ma tūlanga no fuai tangata I le teminei, ona ole to tele. E mai ia e le fia vai I fale pe o Granny Flats o matua I tūtumu, e mai sere a atidi ai fōna taunga tāle tau o fale. Sa unore te utupe malo Jim Chalmers, o se tasi lava na neiru I tau tere o lo whea ngai mara tamau a ingo o le atunu ui le teminei, o le lava o fale, ai o le a le tau fia I fo I le maranga mai o tangata. Sa matua I tere ni papo lenga, ma le tapisa o tangata I le vasa nei sini lava, ina ua wheta ua ina sa tangata o lo whelua I solo ma se whana, o le tu ainga AK-47. To tere tangata na taviri I leo ma le 000, ma ripo tia I le tangata leo o lo whelua I Western Sydney, ma se a upenga I peo na ta ua. Whaavave ane leo Windsor Road I Rouse Hill, mai roai e leo se whana moi. Sa I dia reri e ana, ma mawai se vaenga na tane e lima swutau sanga na matua. Na pueina ma ave natu le ofisa o leo, ia ma o le sou fuafua e tura I le whamasinonga. O lo fia marmarama vave mātua, o se tametite e valu tau sanga na matua e imana o ngā tū mau, pena mafua I se ao na tu ua na o le la tama I tutonu o se pasi le a onga I le whale o le ave pasi. Wari potia le 7 News I le sore me taupile nei o lo tura I mai Adelaide, ma o le tametiti valu tau sanga le e imana o ngā tū mau, sa I tutonu o le pasi le a onga ma na piki mai lo la tau whale e momoli I le Modbury Special School pe tai re I taunu. Fa mai o le tametiti le tautala, a e whate ia le tinai na ua mawatu whaaringa I le apa le a onga, whesiringi ai pe a onga le tametiti. Na maua munumuri ane si tametiti o lo loka I lava I tutonu le pasi, na o ia, a lo opaka le pasi le whale o le ave pasi. Fa mai le ripoti pe ama se I tū lana I le tametiti tutonu le pasi, ma ua matua le fia si o na ainga. Ua whaia nei nare suenga le matanga luenga wa onga le mataupu, ai le o le temi mua foidea, ua tūla I mai aini tūlanga whapea. Ma le tala muni, o loo whaamanu nia sa tangata na whapa uane mai le whunga whale lua o le whale e au mawai I le tau na lilaina ua sa sawane se awhi le whale. O Tari, o se tasi o pitonu I New South Wales le tu I mātū, le tūla I mai aini mata upule nei ua whaeloa le vaanga le tinei mū, o le afo le tasi anga I le lua I le vavea na leila na tupo I le whalavelave, mai siria ma le lua sa fulu fui mū na ngā rurue ai. O atu whalenga po units na afia I le afi, sa afia foi tangata na iei manuanga, ai le tinga ina e mātele lava le mana vaino le asu. Fast food lima I lato na ave sea mai o lato units I le taimi le afi, ma whawhetai ai le to tele le ngā luenga le tinei mū. E le mai lole ma fu ango le afi o lo whaia peasu e suenga, ia matong whiti ai masiari I siana whapa uane ma le whunga whale lunga, o le no fuanga, wa matua I whaatama ia I le afi, a o lo wha ngā solo I eisu e suenga, a leo, ma le tinei mū, po o le atonu lo na mafu anga. O tala nā le radio Samoa le nei fo ia sa tofi, to e mau fo I seisi wha poponga a tai au, ma nuia ngā luenga o whenga iei ma le tātua tunu, wha soi fuia.